Ćao ljudi, dobrodošli u ovaj klip. Sa vama je Nenad Sokolov i vi se nalazite na kanalu Nenad Sokolov. Za vas sam pripremio nešto novo i neobično, nešto što radim po prvi put, a to je serijal. Serijal će se zvati I'll Be Back i pratit će plan treninga, plan ishrane. 3 mjeseca će trajati 12 klipova, 12 epizoda. Može. Puno motivacije, puno nekih ciljeva koje sam sebi zacrtao, a koje ćete vi u toku tih epizoda da otkrijete. I pre svega bih htio da najavim taj serijal. Nadamo se da će biti uspešan, to mi je prvi serijal koji radim, tako da ako ne bude dovoljno dobar, sljedeći će biti bolji. Sumirat ćemo utiske na kraju serijala. Sa serijalom ću započeti verovatno od sljedeće nedelje. Vidjet ću, pošto sam malo u gužvi oko fakulteta i ispita. Neki od vas ne znaju, ali ja studiram meteorologiju, sad je ispitni rok. Ali gledat ću da sve to stignem i htio bih da vam se zahvalim na 500 suba. Prvi cilj je uspešno završen, sada idemo lagano ka 1000 suba, da postanemo još jači, još gledaniji, još motivisaniji, još veći i još jači. Vidimo se.